Здраво, Наташа. Добре дојде во Скопје. Денес си втор пат пред камерата на Ексклузив МК. Како си? Jako lepo, moram priznati. Uvek mi nekako bude žao što uvek imamo malo vremena da provedem u Skoplju, budući da Skoplje mnogo volim, generalno celu Makedoniju, ali mislim da ćemo se danas dovoljno dugo zadržati, da osetimo malo i ljude, da prisustvujemo jednom prelepom događaju i da upoznamo grad još malo bolje. Денес ќе пееш по повод 25 години од постоење на болницата Невромедика. Што би им препорачала на твоите обожаватели во Македонија? Pa ovde sam zadužena za dobro raspoloženje svih ljudi koji rade svih tih 25 godina i za one koji će tek raditi. Povod je jako lep i meni je velika čast i veliko zadovoljstvo da večera svojim prisustvom mogu da uveličam ovu zaista veliku svečanost. Летото пристигна, какви планови имаш за него и дали можеме да очекуваме концерт во скоро во Македонија? Leto je stiglo, čini mi se i brže nego što smo planirali svi. Nekako u kontinuitetu se nastavlja moj rad, ali i rad na novom singlu koji treba da izađe za nekoliko dana. Evo, budući da ga upravo završavamo i od ponedeljka ulazimo u realizaciju spota, mislim da će za najkasnije 10 dana publika već moći da ga vidi, tako da to su neki najskoriji planovi. Лани издаде нов албум и одлично помина. Кажи ми, како си задоволна ти од тоа? Pa ja nisam neko ko preterano voli da rezimira stvari i da podvlači crte, ali ono što je definitivno istina jeste da je ovo moj najuspešniji album za svih 17 godina koliko se bavim muzikom i da jedino što mogu da kažem da sam presrećna i da sam jako ponosna ne samo na sebe, nego na ceo svoj tim koji već dugo godina radi na svemu ono što ja samo iznosim, a mnogo ljudi stoji iza svega toga. И за крај би те прашала кој е твоето мото? To mi je uvek najkomplikovanije pitanje, zato što trebaš da ispadneš nešto posebno pametan. Nema tu preterano pameti, već da dobro osluškujete sebe, da pronađete šta je ono što vas čini srećnim i da se tim putem negde i vodite. Dakle, da svako pronađe ono što ga čini srećnim i da to bude ono što u životu vijaš. Ljudi su različiti i zato ne treba suditi. Treba pustiti ljude da žive svoj život onako kako umeju i znaju, a ja svoj živim upravo tako. Ja sam Nataša Bekvalac, a vi gledate i čitate ekskluziv.mk.